Tim mentah sengi kedai ka sengi Monday kedai live ho trek benai Oktober kalau aku benai artan dia kini ke video ngan peni api ka profit and loss statement ke jonga jongu benai Oktober baru benai September te ngan pli ya kini ka MetaTrader 5 application ngan track ya ka history ngan check kadno ngayonong lani kadno nga dunong te ngan open ya kani MetaTrader 5 te lara pipet ke market pet kadang yat mentah ke goal kadang trading around arajar kad kendai spa dola te ngan like na history ngan klik ite beji sejarang klik today te mentah kesni nga claim shim trade na kanika account jonga ndre nga shu penyarap shim trade i tiwei perlok jonga mene te lada pilet nani na setting ro nani na po history ro pini i batu dia kalau mel ke jonga te let na custom she trade benai Oktober start date end date live hold track benai Oktober total bro pini iba nga deposit pra ar nrio nga yonong katway ar lai tingala withdraw no katway iway kendai sau kendai te hot menta benai nga yonong te henry ngin pet ya ka jong benai September let custom benai September start date string nata end date September live hold tarik start date tarik September end date live hold September pej benai September nga deposit pra kendai pra ngayon ang tang arp ar dollar nga withdraw kendai arp September nga claim yon ang baha Henry Jong U Oktober ngayon ang lakmo kumno shispa persentam dan rate overall nado tarik September hado live how Oktober te ngayon ang hi wala dangam yo bonro Henry ngarang yo nong pan nga claim yo ban capture bahay ka profit hay kini ki arbanay kadai na kani ka jinghuru hura bagadan kini ka tma hapdeng gini ki Hamas bat ki Israel terdaw ka market ka fluctuate bat jarang bat po te hado nguthaw ting ka kiyo ting ka ihar te kamlong stable bah tinga claim node ban trade bah duk kata te hendrai ta ngin siapet pat hakini ki banai banwan te kini ketika real account terdaw ka wan kini ka withdrawal pinui ladalit nanen na setting pini i te hejrong banget ho Shalong kasih trader to number Exness MT5 Real 7 lara day ki demo account lara day ki fake account kinam tho real kin tho trial lani demo tikni ka account jonga kadika real account kadika banget trade ngayon nong sisa lada ngadu nong sisa te hakini ki arbanai baladap ngayonong tangba ngam dabyang ke profit ado kata-kata tetah ngin sekendo pat aku video